nguko rero twakomeje kubabwira yuko tugiye kuja tubazanira amakuru acukumbuye. Uyu mwana n'uyu mugabo bari kumwe murabona ko we yihaye kuba mukuru ho gatoya, bafashwe matekwa bari mu kugwana ku ruhande rwa M23. Mugiye kubyiyumvira rero uyu mugabo we nta numbwa azi igiswahili neza, kuko barimo kumubaza ukabona ari kurya indimi ibintu atarimo kubisobanura neza. Mwabantu mwe rero ibintu birababaje, murabona kundu baziritswe, imbunda zafashwe, abandi barapfa, muragenda murabyiyumvira nguko bari kugenda babyisobanurira. Ku munsi w'ejo habaye intambara itoroshe, habaye urugamba nyarugamba. Ebana habaye urugamba kuko indege zaraje ziragwana, abasirikari bararasana ku butaka, ubwo bamwe baracika, ingomere barazicikisha, abandi barazubara, ubwo baba bari guhunga bisanga mu maboko ya Wazalendo. Wazalendo yakoze akazi katoroshe kuko aba bana barimo no kubasobanuza uko ibintu byagenze. Uyu mwana we agasobanura ko yaravuye ku ishuri ahagana saa 9 saa 8 aho noneho ahura na M23 bahita bamufata bamujyana mu gisirikare. Yavuze ko babafasha abana babiri, umwe akaba yaje gupfa, yakaba yapfiriye muri rugamba. Uyu mwana akomeza avuga ko muri bamwe bamufashe bakamuzana kugwana ku rugamba harimo nawe yaba yapfuye. Mwabantu mwe rero murukumva yuko bamwe murukumva yuko uhagarariye umutwe wa Wazalendo yitwa Ndimbura, ngo baje guhura n'uwitwa Ndimbura niwe bakozemo akazi katoroshe. Ebana aba M23 bari gukomeza kwashirira nkuko muri kubibona rero, indwaro zafashwe, imbunda za mashinigani, za katyusha, n'ibindi bitwaro biremereye bitagaragaye ahangaha. Bura igisirikare kiba kigira amabanga, hari ibyo batagaragaza, hari n'ibyo bagaragaza ku mpamvu runaka yo kurinda umutekano wabo. Rero mwabantu mwe iyi ndambara irimo guhekura ababyeyi, mwabantu mwe twe tukomeza kugenda twibaza izi ndambara zizacura iki, zizunguka iki, kuko ng'ababyeyi baheka amaboko kubera izi ndambara nda nyungu babifitemo, nda gishoro bashizemo, bakaje bakumva abana babo ngo babafashe babajyana mu gisirikare kugwanira ibintu bitagira 12, kuko ngo Ndimbura ari kuvuga ate se mwaje kutwica, twabakoreye iki muri kino gihugu cyacu ca Kongo, twabakoreye iki gituma muza kutwica? Urumva ko uyu mwana hari igihe ari kuvuga ukumva kubera ubwoba, akavuga ukumva ashatse gutegwa cyane, akavuga imitepfu. Uyu Ndimbura akamubwira ati humura ntabwo uri bupfe, tubwire uko ibintu byagize ute, uko ibintu byagenze. Mwabantu mwe rero nugusenga cyane, kuko hari abantu benshi bari gupfira muri iyi ndambara, bari kubirenganiramo batazi ico bari kuzira. Noneho reka mbareke mukomeze muze mwiyumvire, hanyuma turabagezaho ayandi makuru, turagezwaho n'umunyamakuru witwa Eddie Frank. Mukurikira iyi video, mukomeze iyi video, hanyuma turaza kubagezaho n'ayandi makuru. Mukomeze imbere gato ya hari ayandi makuru murahita mwumva, turagezwaho n'undi munyamakuru. Bameua pale. Okay, maiti yake iko hapa pembeni yangu. Tulikuwa kanaye, wakatukamata, wakatutupia mugari. Sema vizuri, acha oga. Na muko ndani wengine ni bagarso bamugoma. Kumbe na bali anza meeting saa 5, saa 7 meeting ikeisha, saa 8 bagarso bakushitoa kenda. Setuko kunatoka, tunashimama pembeni ya balabara, tuheke ona gari ti na kwenye tuko inakamata fre, wanarukaruka amo kutunasa, wakitutupia mpaka wapi? Chanzo. Tulimaliza chanzo miezi 6 kwa mafunzo yao. Wakituleta muti hapa Shireyo. Muti Ruki. Kia Ruki. Wakiturudisha nyuma pale hali kumutovu. Kufika pale nimefunga pale juma mwezi moja.
Endelesha. Nimefunga pale mwezi moja. Ile mwezi moja ile juzi magharibi afande ase nijitayarishe vita nyie amuyaka pigana ako aseho ndikukula kaunga ya bure, mnakula mchele le ya bure, mara hiyo kesho mnaenda kuvita. Nikisema ndio afande, usubuhi ya jana tunakuya kufika pale ali mukartie, tulilala pale asubuhi wa leo tukikuya sasa huko. Na mnatoka wapi? Na tunatoka umuvugizi w'ingabo za Kongo yahagaritswe kubera amagambo agamije kuvangura umuryango w'abatutsi. Kuri uyu wa mbere tariki 29 Ukuboza, ibitangazamakuru n'ibinyamakuru byinshi byo kuri internet bya Kongo birimo gutangaza ibitekerezo kwihagarikwa rya Majoro General Sylvie Ekenge. Ibitangazamakuru n'ibinyamakuru byinshi byo kuri internet bya Kongo birimo gutanga ibitekerezo kwihagarikwa rya Majoro General Sylvie Ekenge. Amakuru aturuka mu gisirikare aravuga ko Major General Sylvie Ekenge, umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahagaritswe ku kazi kuri uyu wa mbere n'umuyobozi mukuru wa FARDC kubera amagambo agaragaza ivangura ku muryango w'abatutsi. Nk'uko amakuru yemewe abivuga, aya magambo yakomejwe n'abayobozi b'u Rwanda mu gihe hari amakimbirane akomeje hagati ya Kinshasa na Kigali byangiza isura ya RDC mu karere. Iki cyemezo cyatangarijwe kuri ACP n'umuntu uturutse mu buyobozi bwa FARDC. Ibiro ntaramakuru bya Kongo bivuga ko kuwa gatandatu tariki 27 Ukuboza, Major General Ekenge aribwo yavuze aya magambo yateje impaka kuko yaragamije kuvangura abagore bo mu muryango w'abatutsi ndetse no gukomeretsa imitima y'uyu muryango. Aya magambo yavugiye kuri televiziyo ya leta RTNC yafashwe n'abayobozi b'u Rwanda bayakoresha mu kurwanya RDC. Ariko kuva yagira ku butegetsi muri Kongo, Perezida Felix Tshisekedi yarwanije abashaka kuzana ivangura n'amacakubiri mu gihugu cya Kongo. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru. Ndabasaba kugira ngo niba ari ubwa mbere mugeze kuri channel Rika Live Today, mukande subscribe kugira ngo mutazacikwa n'ibindi biganiro.